Enguto erikweshumba kilomita 12 nerugahishaza rya kabura okurabira omugomborora ya Kinuka na Karoro niyera abanze kukorwa kandi miliyoni 180 nizo zitebekanisiwe kugikora kandi twakoreza 180 million ningashi miliyoni 180 orugutoru twica ku teka mu maram ningashi tweta gravo teke mu carvats tubwigure tugongera ubuhanga kuba ubuhango bwa Robert mutazi ina 0.5 tuzakoroteka mutazi mukaga message y'indukereza abantu bari Antonderuro aba barazi kutunga engutejo abo mugisha gwizire no kureba ngo tubita kandi ababizire kukora enguto narishi bakitaho karvati abantu bagagitema nare bakibana batereza engutejo ubuhango bwayo umuntu akagera totatema mwana ugwanje ekiti cyo mwana nari totatema omutumba abaturabi n'amasiko ngo koro rwutoru orwa Kinuka na Kariro ncija kubahwera mnonga bayima yo bwire buringwa barukuteganisibwa amahanda mibi kandi funzire akubani nchama yango amahanda go gwito gwesheshe kwija Kinuka twine section zezimize niteka maram hazana nogo muhanda kuruga junction ya Rugaga hari agumza mu Kinuka kugiretera kimwe kwishokaza akwaka kinda nango kacweka nseje kote kuragara neno mbejura yagwa mbwe nitubikamu zihero so abantu baba busana district erione tuplaningira mwako kugubye sente bariyo ba planingira na kabinikira bariyo benda kutongera sente so tseme kubasimba hona batura basimire government okubasharire mahanda konkano bacishabo kubasiha amashanyarazi gasha kwa Sande Kabaragara William